asli kita. Amun kada surga berarti singgah ka neraka. Dan Rasulullah sidin pacang datang memberi syafaat gasan kita berataan. Ulun banyanyi gasan pian, ulun banyanyi gasan mama pian. Kita berdoa gasan dunia akhirat dan gasan orang hidup wanang dah jadi mayat. Semuaan kita kirimi doa, mudahan ingat wan kita kaina. Pinta pa untung anakku nang lagi guring dunia wayah ni parhabana. Mudahan pian kawa berjalan ke jalan surga. Itu tipangkan apa abah bahimat membawa pian nang nyaman lagi guring. Ulun banggunakan baisukan kita basubuh ke masjid dan duduk manis di majelis ilmu, menuntut ilmu lawan guru. Nikmat lagi lezat tiada tara, pacang pian rasa bila sudah biasa menuntut ilmu agama. Istiqomah syahid wan mola hati bercahaya, cahaya dari Nabi yang paling mulia. Arah sambil bermainan, arah sambil taguring dunia wayah ni para bananar. Mudahan pian kawa berjalan ke jalan surga. Itu tipangkan apa abah himan membawa pian nang nyaman lagi guring. Ulun banggunakan baisukan kita basubuh ke masjid dan duduk manis di majelis ilmu, menuntut ilmu lawan guru. Menuntut ilmu lawan paguruan, menjauhkan pian dari nafsu dunia, merasakan pian taman surga. Taman surga majelis ilmu agama. Dunia wayani parah benar, mudahan pian kawa berjalan ke jalan surga. Nyawa yani panapa bahimat membawa pian nang nyaman lagi guring.